Više od 300 ljudi korisnici su usluga gerontološkog centra u Sarajevu. Među njima i bratić Hota Džanija. Zadovoljan naporima koji uposlenici ulažu kako bi njegovom bratiću boravak ovdje bio što bolji, no u posljednje vrijeme i svjedok ne tako dobre usluge kao što je nekad bilo. U razgovoru sa mojim bratićem i sa njegovim sustanarom koji žive skupa, sam uočio da im je potrebno više kadra da bi to sve funkcionisalo u pravom smislu. Ista iskustva ima i Mersat Podžić, čiji je brat godinama korisnik gerontološkog centra. Čujemo se redovno svaki dan, maltene. Nije to ko što je bilo prije. Jednostavno nema te usluge jer nema ko. Vjerovatno je dosta ljudi bolilo, zarazilo se na bolovanju, niko novi nije zaposlen. A direktorica ove ustanove odavno, kažu, upozorava na ovaj scenarij. Manjak uposlenika, sve veći broj zaraženih kolega, razlog su ovakvih iskustava. Nezadovoljni su i korisnici, nezadovoljni su i srodnici i da, njihovi se ovdje najbliži žale na uslugu, da oni nemaju adekvatnu uslugu onakvu za koju plaćaju. Zaista je jako teško vidjeti te korisnike kada dođete da nisu na vrijeme presvučeni, kada trebaju biti presvučeni, da nisu dobili na vrijeme topal obrok kada ga trebaju dobiti, da dobiju, jer kao što sam ja i naglasila i pisala resornom ministarstvu, imamo 4 servirke na cijelom objektu. S druge strane, iz resornog ministarstva kažu već su danas formirali stručni tim i poduzeli mjere kontrole i nadzora nad situacijom u ovoj ustanovi, te analizirajući zahtjeve iz ove ustanove odlučili da će početi anketiranje korisnika i sagledavanje prave slike. U javnoj ustanovi gerontološki centar je zaposleno 116 zaposlenika, a da ustanova ima trenutno primljenih na smještaj oko 300 korisnika. Jako nas zabrinjava činjenica da organi rukovođenja i upravljanja ustanove ne mogu da sa ovakvim procentom jednog radnika, više od jednog radnika na 3 korisnika ne mogu da organizuju rad. Ministrica Prvulović poručila je korisnicima da nema mjesta panici, da je ministarstvo već odobrilo neka zapošljavanja na neodređeno, ali i zapošljavanja na kraći period. I sutra će se, kaže, na Skupštini kantona Sarajevo prezentovati izvještaj o radu ovog centra, te će stvari možda biti jasnije. Nadja Poturić, Newsmax Adria, Sarajevo.